kaukia kuuni pempano. Uli pempano mushita vieteni ku society na nyengo ya mali. Afrika ningo unayo wati. Society maunu para iwe wanyamka to society ntupinimoza iwe nani ai? Imweti yani ku society ngakanga ngatena cha Afrika. Ya pale vinu manya kuti wakuyoya kula kuti mukhayo society chikwa cha ine. So tieni ku society. Noti kuti abale vinu wanyozenge ine kuti ine ndine mukazikana ku society cha. Kale mkaendanga ku society mbweso nono kututa society. Wait na panata kunchito tu. Kunchito muri kunchito ine ni aphanenge fa unene so nditenge maboza cha pale mungu atete maboza nini aphanenge unene iwe nayo yali panyumba ndiya kumwabo para ukuratarara pambane ngeona para iwe nayo ona kuna limba ni kunchito mwanza zonu ya afumane tena kunchito mo kumara cha vantu wakufa zona zona tena ku society kuna arendera kare message wona message ikulati kangani mwalemera kuti kuni message ninaenda kunchito hiyo mwaenda kunchito muonenge nenda khalenge shungama utakuteta kunchito wala cha alipanyisha kanitira nokunangisa iwe mzana Zulu nitafona hey Ona oliwane Bun chozo Meri yani ku society awa nyino alekena mwenye mmoja ku society ai madam ona munyane uiza teka vakashirani iwe yenda uyu munyane ona pita ku society kwa mlaini amna moka ribe vatiyambe ku society kuina ngoena program ndi wena kumaningi pamsipano uyu waende ku society akuna naenda kunchito ini bozra iwe na ine na kurwete akuru agomesa natuma kombambo yane iyi yenda ku society vamuyo akurote varaenda kunchito mzana ona ndi mopalira apa nena awa mulamu apa kuti muto kuje society kwa makola chikwati kula wakumbe wati apa kulemba ngamazina vaonenge kuti awa afuma oni bani awa ni bani waone ani bono lepalira apa ndi iwo kumbe wati ku society ndi mzara no mulala wakanyomolira pa ndokole kuti vati bwana khale akulwa kutakuta ntchito kwa mwana waka nyumba apa kwa society kwa boza apa kuliza ine message nalemba kale kulije izo tena ku society apa ile pano ndena ona likadange na likanda amlamu kana mkhalire chunga ile pano mo au ndio unama huko sinaroera pa wamona mwana amamaka watangu society wena waphalira uyi vayana kai wena dinozgeke kusona pati vesi naleso nimsangani sewonza ndapa nikashi botolo chiko kamba amla mwana kamba wewe kunenena zuwa kuti ine ndine kwakhaska society kwapo ukhalaweka society chikwa cha mo watu wakhalenga ubatete sene bora kutakuta ntchito kuteta mto ashuga tu paranda unaona kura wali ngo uvira pa masuzu ko mzara kupanga nena tieni mwamcheza kwa makora tieni mwana botola titayo maono tikora nenge ndiye baby tende ngende takapana utonarovera kuda kutiva kurovera kuvalipiriska ivo ya jitieni wakafuma chibotola titayani mpomba polisi wakukola para wanyamula botola amo waka mumanye niroverenge vadaradara kuti vara parowa ngongoli paniroverenge unokuchalo nchaweni kwenye kwende society iwo ndio muruwane so niroverenge vadaradara para parowa ngongoli para kuona ine kunganarera Galiranga bene malavi pajoni